Reka mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye kugaruka ku rutonde rw'abakinnyi 10 ba mbere batsinze ibitego byinshi ku makufra cyangwa se free kick mu mateka ya shampiyona 5 zikunzwe ku mugabane w'Uburayi. Aho ndavuga mu gihugu cy'Ubwongereza, igihugu cya Espagne, igihugu cy'Ubutaliyani, igihugu cy'Ubudage ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Aho ni muri English Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga ndetse na Ligue 1 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ariko nanone turaza kugaruka ku makuru y'igihe kirekire, ariko turaza no kugaragaza abakinnyi n'amakipe bari gukinamo kugeza ubu. Ngenderiyeri Iragena mbahaye ikaze. Nimunyemerere duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga umusore wavukiye mu gihugu cy'Ubudage ariko akinira ikipe y'igihugu ya Turukiya. Kuri ubu ari gukinira ikipe ya Internazionale Milano. Hakan Çalhanoğlu amaze gutsinda ibitego 12 bya kufura cyangwa se free kick guhera muri 2011 kugeza ubu. Yakiniye amakipe atandukanye, akinira Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage muri 2014, akinira ikipe ya AC Milan muri 2017. Kuri ubu ari gukinira ikipe ya Internazionale Milano. Umusore uzwiho ubuhanga bwo gutera kufura zijyanamo free kick zifite ubuhanga bwo guhindura icyerekezo no gutungura abakinnyi b'inyuma baba barinze urukuta. Aho ndavuga ba myugariro bahanganye ndetse n'umuzamu. Ku mwanya wa 9 turahasanga umusore w'umwongereza ufite imyaka 30 y'amavuko. Iyi season byamuhiriye kuko mu mikino 14 amaze gukina nta gitego yatsinze, ariko yatanze assist imwe yavuyemo igitego. Bamwita James Michael Edward Ward-Prowse, abenshi bazi ku izina rya James Ward-Prowse. Uyu murabizi akinira ikipe y'igihugu y'Abongereza, ariko muri 2012 yakinaga ikipe ya Southampton FC, aza kuyivamo yerekeza mu ikipe ya West Ham muri 2023. James Ward-Prowse amaze gutsinda ibitego 17 bya kufura muri English Premier League. Afite agahigo ko gutsinda kufura 17 muri English Premier League. Nawe azwiho ubuhanga bwo gutera kufura zifite ubuhanga bwo guhindura icyerekezo ndetse umuzamu namenye uko bigenze. Reka dukomezanye. Ese wowe urakeka ari uri ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde? Ku mwanya wa 8 hari umunyeserbia w'imyaka 53. Yakoze uduhigo dutandukanye muri Serie A, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani. Akinira amakipe atandukanye, amakipe arimo nka Lazio Rome, Internazionale Milano, Sampdoria n'andi atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Sinisa Mihajlovic. Ku mwanya wa 8 hari Sinisa Mihajlovic. Uyu yatsinze ibitego 28 bya kufura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A guhera mu 1988 kugeza muri 2006. Uyu nawe afite agahigo ko gutsinda kufura 28 muri Serie A. Akaba yarazwiho ubuhanga bwo gutera kufura zifite imbaraga nyinshi kandi z'amashoti aremereye. Ku mwanya wa 7 turahasanga Umutaliyani w'imyaka 46 y'amavuko, kuko yavutse tariki 19 z'ukwa gatanu mu 1979. Andire Pirlo Officiali Omari. Uyu yatsinze ibitego 46 bya kufura guhera mu 1995 kugeza muri 2017. Yakiniye amakipe atandukanye arimo nka AC Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, akinira ikipe nka Juventus ndetse akina no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya New York City FC. Muramwibuka ni umugabo wakinaga hagati mu kibuga, yabaga yambaye nomero 21 mu mugongo, akina mu ikipe ya AC Milan, muri Juventus n'andi makipe atandukanye yagiye anyuramo. Yateraga kufura ziri mu buhanga, azwiho ubuhanga bwo gutera kufura zifite ubuhanga bwo guhindura icyerekezo. Abazamu bari barahagorewe, birwaga batekereza icyatuma bakuramo imipira y'imiterekano y'uyu mugabo, ariko bikanga bikayoberana. Nizere ko mukomeje kuryoherwa n'uru rutonde rw'abakinnyi 10 bateye kufura z'inziramugozi ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko mu mashampiyona atanakomeye. Ngenda Cyareriyeri Iragena. Iyi nayo ni radiyo ishingiro kuri YouTube yacu kandi yanyu. Reka dukomeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 naho turahasanga undi Mutaliyani wabiciye bigacika mu mupira w'amaguru. Yateraga kufura nibagaruze. Afite imyaka 50 y'amavuko kuko yavutse tariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu 1974. Alessandro Del Piero Officiali Omari. Uyu nawe yakinnye mu makipe agiye atandukanye. Yambaraga nomero 10 mu mugongo agakina satira. Yakinnye mu ikipe ya Odisha FC, akina mu ikipe ya Saidinel FC, akina no mu ikipe ya Juventus guhera mu 1991 kugeza muri 2014. Yatsinze ibitego 52 bya kufura free kick. Azwiho ubuhanga bwo gutera kufura zifite ubuhanga bwo guhindura icyerekezo mu kirere ndetse zikajya mu mfuruka y'izamu, aho twita muri 90 muri ruhago. Del Piero yari umuhanga udasanzwe mu gutera kufura. Ku mwanya wa 5
Ku mwanya wa gatanu turahasanga umwongereza w'imyaka 50 y'amavuko David Robert Joseph Beckham. Yakinnye mu makipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi, akinira ikipe ya Manchester United, akinira ikipe ya Real Madrid, ndetse tutibagiwe n'ikipe ya La Galaxy. Uyu kuva mu 1992 kugeza muri 2013 yatsinze ibitego 65 bya kufura zijyanamo. David Beckham azwiho ubuhanga bwo gutera kufura z'inziramugozi zifite umuvuduko n'ubuhanga bwo guhindura icyerekezo. David Beckham abazamu ntibazamwibagirwa kubera uburyo yabamanitse ndetse akabakwedura imbavu. Reka twikomereze ku mwanya wa kane. Ese wowe urakeka ari uri buze ku mwanya wa kane kuri uru rutonde rw'abakinnyi bateye kufura z'inziramugozi? Ku mwanya wa kane turahasanga umunyeportugal w'imyaka 40 y'amavuko, yavutse tariki 5 z'ukwa kabiri mu 1985, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, umunyaportugal wabigize umwuga. Uyu nawe yakiniye amakipe atandukanye nka Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne, Juventus Donture yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse ubu ngubu ari gukina mu ikipe ya Al Nassr muri Saudi Arabia. Kuva 2002 kugeza ubu, Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitego 64 bya kufura zijyanamo free kick. Azwiho imbaraga n'ubuhanga mu gutera kufura zifite imbaraga nyinshi, ku buryo iyo ateye ishoti ubugira ngo ni gatari n'abaguteye. Afite imbaraga mu kirenge, umupira iyo awuteye uba ufite umuvuduko udasanzwe ku buryo bigora umuzamu kumenya igihe wagereye mu ncundura. Cristiano Ronaldo yaraziteye pe. Munyemerere twikomereze ku mwanya wa gatatu kuri urutonde rwacu rw'abakinnyi 10 bateye kufura z'inziramugozi zikijyana ari nyinshi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umunyebrezil wabiciye bigacika mu mupira w'amaguru, afite imyaka 45 y'amavuko, yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mu 1980. Ronaldo da Silva Moreira yamenyekanye cyane ku izina rya Ronaldinho Gaucho, ariko abenshi mu mupira w'amaguru bamwitaga Ronaldinho. Yakiniye amakipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi, aho yakiniye ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne, akiniye ikipe ya AC Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, tutibagiwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuva mu 1998 kugeza muri 2015, Ronaldinho yatsinze ibitego 66 bya kufura z'inziramugozi zijyanagamo. Abazamu ntibamenyaga uko bigenze. Azwiho ubuhanga bwo gutera kufura zifite ubuhanga bwo guhindura icyerekezo mu kirere, gutandukanya abakinnyi bari ku rukuta ndetse n'abarinzi izamu. Ronaldinho yari umuhanga, yarabitsinze kandi yateraga kufura zirimo ubuhanga n'ubwenge. Urakeka ari uri ku mwanya wa kabiri kuri urutonde rw'abateye kufura free kick nyinshi zijyanyemo muri shampiyona zikomeye ku mugabane w'Uburayi? Niba tukiri kumwe tega amatwi tujyane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umunya-Argentina w'imyaka 37 y'amavuko, Lionel Andrés Leo Messi. Abenshi bamenye ku izina rya Lionel Messi. Lionel Messi nawe yakinaga mu kibuga hagati asatira nka nomero 10, cyangwa se bakamukinisha bamunyujije ku ruhande, ariko nabwo yakinaga asatira. Lionel Messi yabaga yambaye nomero 10 mu mugongo mu ikipe ya FC Barcelona ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Argentina. Lionel Messi yakinnye mu ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne, iyo yakinnyemo imyaka myinshi. Akina mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa, aza kuyivamo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe ya Inter Miami. Kuva muri 2003 kugeza ubu, Lionel Messi amaze gutsinda ibitego 66 muri kufura free kick, kufura z'inziramugozi zitagaruzwa. Lionel Messi azwiho ubuhanga bwo gutera kufura zifite ubuhanga bwo guhindura icyerekezo mu kirere no kujya mu mfuruka zizamaho twita muri 90. Abazamu baragowe kubera Lionel Messi ufite ubuhanga mu gutera kufura zitagaruzwa, ndetse abazamu bakagerageza ibishoboka byose ngo babe bakuramo umupira yateye, ariko bikabagora. Amatsiko ni menshi. Ese wowe urumva ari nde uyoboye uru rutonde rw'abakinnyi 10 bateye kufura nyinshi zijyanyemo ku mugabane w'Uburayi mu mashampiyona atanakomeye? Niba uri kumutekereza ajya muri comment maze wandike ngo nge ndumva ari uyu, hanyuma nanjye ndaje nkubwire uri ku mwanya wa mbere uyoboye urutonde rw'abatsinze ibitego byinshi muri kufura, imipira y'imiterekano, free kick. Ndakeka ibyo ngibyo bisoje muri aka kanya. Uyoboye urutonde rw'abateye amakufura yijyanyemo ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona 5 zikomeye ku isi, umunyebrezil w'imyaka 50 y'amavuko, yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa mbere mu 1975. Ese wowe urakeka ari nde? Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. wamenyekanye cyane ku izina rya Juninho Pernambucano, ariko abenshi bakundaga kumwita Juninho.
yakiniye amakipe agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1993 yakiniye ikipe ya Sporting Club do Recife. Muri 2001 yakinaga mu ikipe ya Olympique Lyon. Yakiniye no mu makipe atandukanye arimo nka Al Gharafa, akina mu ikipe ya Vasco da Gama muri Brazil, ndetse akina no mu ikipe ya New York Red Bull muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juninho Pernambucano kuva mu 1993 kugeza muri 2013 yatsinze ibitego 77 bya kufura free kick, imipira yijyanagamo umuzamu atarebyeho. Uyu ni umunyabigwi mu gutera kufura. Azwiho uburyo bukomeye cyane mu gutera kufura bwa knuckleball, bwatumaga umupira uhindura icyerekezo mu kirere, umuzamu ntamenye aho uciye ndetse akagira ngo warenze ariko ukaza kwigorombera kwisanga mu ncundura. Juninho yari umuhanga uteye ubwoba mu gutera kufura. Niwe dusanze ku mwanya wa mbere mu batsinze ibitego byinshi mu bateye kufura zijyanamo cyangwa se free kick mu mashampiyona atanakomeye ku mugabane w'Uburayi. Kuri uru rutonde rw'abakinnyi 10 twagarutseho mu bateye kufura nyinshi zijyanyemo mu mashampiyona akomeye ku mugabane w'Uburayi, 5 muri bo nibo bagikina umupira w'amaguru muri 2025, aho twahera kuri Lionel Messi, kuri ubu ari gukina mu ikipe ya Inter Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cristiano Ronaldo ari gukina mu ikipe ya Al Nassr muri Saudi Arabia. James Ward-Prowse ari gukina mu ikipe ya West Ham United muri English Premier League. Hakan Calhanoglu ari gukina mu ikipe ya Internazionale Milano muri Serie A mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nubwo abakinnyi nka Juninho, Beckham, Ronaldinho Gaucho, Del Piero, Pirlo ndetse na Mihajlovic batagikina umupira w'amaguru, basize amateka akomeye mu gutera kufura free kick. Abakinnyi bagikina nka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, James Ward-Prowse ndetse na Hakan Calhanoglu bakomeje kugaragaza ubuhanga mu gutera kufura free kick, ndetse aba bashobora no kongera ibitego byabo mu gihe kiri imbere kuko baracyakina umupira w'amaguru. Reka mbashimire mwe mwese twabanye ku muyoboro wacu wa YouTube channel Radio Ishingiro 107.5 FM Eliel Iragena. Mbifuriza amahoro y'Imana kandi tubane mu biganiro byacu by'ubutaha.